thek thek thia bang phu sang ador ki jum pen nang nam dun non pu pen chong thui te kang de Bukajana long AJYCP atum Bhupen Hazarika Karliani kachiki modun Jirikindeng along Jirikindeng Digital News Forum asai hem kangpu pon Carbino Live Prime Time Virta long peneli sami beauty bepi pine birtang ton pen arjuponik tha Carbino long aratum pang thek thek the atuma phan alam thulam dok amun etum along kachiredun akinang son Lason si lakha krehini phuloni constituency ke parlo pon jengren bearong along mamekar Mongol ing tilapen rupon singkro atuma phan inut pang thek thek the munit hem dam pen than bang mate school teacher pu chekrong dam si sangnam ki jum pen nangnam dunon nilong du pu pen kaduka ve suri krep tia tangka pidun si sanga bangke nang chen dunon pu pen dokmuka nang dunon pulo sitame rupon singkro la pen Mongol ing tia tuma bang dunlo bonta dakneng hong tha pu pen amuni ra bang kat jilo Lapen amuni ra phanta pang thek thek thedet lapen abai ka number ta pang thek dun thek thedet lo lapen amuni ra phone number ta kirim dun de ra jok non nalang ituma bangki ki piduna tangka ta chilong le asang ta chilong le det lo lapen pang thek thek thiamuni tempo ki pon nam ta tempo kivek abang atuma phan anta tempo naman ta pipon pidet lo pusi kisung ki phove ka bang photung phirang ki amai long ningje pon Lasi kisung ki phove ka bang photung pen kaning jepon ke non ki bang journey along madu kar biara re tum sitame lapuson manghu mangram dunang nilupusi phirang ki amai long pen pachini pon kilu chikrong nang ko popini chithane bang ke tame opet bang la polo nili phan nang thana bang ke iskula sangdu polo ano damni nitachi ni stame iskula sangdu polo amad iskula sang ajani mane hok de pai ador bangta na pajumpik anang kathanta mane bos background si 1000 sigaji to mani nita angkela solo gota bos konter na kep an na endun polotes dalita ako bagni na free pila walam lo amasi nilita hoppen ma dokan do nilihem aso dokan long jior teni talap asabak ali longi mene to mati kredem dalo Amat sini lita kilulo bajalo citame so bang litun delo amat ahopet bang paisa bang ke nili phan bang ke nang pon nang handphone lap lo amat paisa bang pida da phi bang ke nili phan bang nang pon lo hada nang than ke la son ho mane hor kathia dolong dum nerong ke kolo mani ta hop de kolo mane hola em to marong ma ola so par chalan kuyalo ma to bisas le he Amane ahope mangke iskola tumta kisaman stapen pini sang ak mane eno chom pala so stapa sang ma putin ko ma nili mangke ahope paisa pidun delo lama si api bangka sang talong le apaisa ta chelong le amni talong le delo lasi non mo ke wangi hut abangke nili kidusan thot nali tumta me ratum ili non niltum non selawar lok kilu nilit penceng lok nitum labang thom do yo lapu alang li rupon cruise tamelang ka suri cap an pidun lo ampen nili bangke ahop pe thang pon ile suri privat ampen apu bang tempo dai bhor lo la phan tame bhara sigi pon tum bhara na ke han selang serau pulo age ini dalam hem dam pen pulo dari ponji sang at kuntel wanangi ini panang kan lo at kuntel sang wanangi tapi ke sekolah sang pot nang panang tamlik ini panang teknologi media dulu pot tamrik karena tuhan pang sini bicara lo anda kuda katakan lo kewala mungkin ini adu tuh ini panang tan ke ho ada furniture dukan tuh sobat komisi nanti ada sari kuntel tapi ke ho garorong sari kuntel kewal naing ini panang pula ya Nake ini panang pula barai ko anlo oh nake lang hinpen dan ke ni pharok ko en ho ini thanan lo dan ha horkan cian pujala hai horkan cian pula nante haksu na pineng ini pula
Agak lama pulau, terhasil pun ini asuran bidat po. Por lebar mana extra tipu, pusalang nang pula. Masih ke ni tahu pun kita master sih nanti kerong mati. Masih master aku pun masih ni tahu nanti nang dunpu, sini di sana dah. Ada pun nanti api bangke dilihat itu lo pada sekolah sini nang kethan lo, mahem kuna lo pun ni ajulah. Amat, langsung ni ahok kosong jangan kita nama ke ni bang pulau itu master masih nak cili joran nak itu master tingkap lu saya lang tulah mak kali lagi balang tulah kami adim ni nak than pun pokai paklu dim dak utami ni nak than pulau bhaji baca nam lo madlah lo dah lo pulau amat ni ta alam tumki energi panta alam tumki kini bon masih alam tumata arjeda lo angka halat tumki energi panta ni pansia arjed pun pun tingkap amat alam tumta charjuda pulau charjuda Amal sini tak apa nak sekolah masuk pun pulau, pulau lagi nanti ni pun kuri dah. Oh, sang ibu lo nak apa tahu? Itu muncul nampak ibu lo pulau so pun pulau lang sembong pot, nanti dukan pan pot tak ada itu. Pot ini tak, saya lang pun kuri lah. Pun kuri lang tak bisas mana masih tahu. Kita duduk buat kan no banot, empu pulau lang kita nak cak lo macam. Asal ni bang pulau sang diulah ikan pakai posa nanji, pas posa nak pilih pulau awon, master saya pun nak jemput punya lah ni tu macam. Sehingga ni bangke alang pada pulau poisa bang asal usul naik terkup pulau mana ada ahon pemade suri kaya poisa bangke nah itu pulau suri kaya poisa bang pidun dah lah pidun dah tu nama ke asal ni di pan bangke nah tu perang dam bomoy hau lada korkan tu dorong tu nanya ngoi pulau itu bang perang dam dulu ada singhong ko maka ada bangke lah soalnya pada pasun tu lo alang pasun tu lah bangke tanya ke dali enam lah dali behu dah tu ada enam terle Sangka dak pernah ponang tu mak, bon bro lapan bang pangkok, kelibar bang lapan bang ke pon dia tu. Ni libang ke, alam tapi pausar wanita ti bilang mesti kuruni dah dari pacar kita. Kita pernah pacar long ke oh, bisa pacar mama kita mah tu baru bang kelibar pas mungkin tu lo, ni jil pu jangan lang. Kalau tu yang lo, mana bilang ke, jil pu jangan le, lang jangan le, anak kan hong, baru bagi tu 3 bagian orang hong, bang beda tu. Phuloni pendir chuna rongpi carving long life. Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parisad Thihek pen AJYCP atum chipatir piponsi kedam tanganing kana son thak thak pininganing kan le thota bokajan ATM adum AJYCP mithangsa hemalong kre ke thoma phong karitang Dr Bhupen Hazarika phan kachiki mosai kedengpon Phai kuni ni phai phor ni kangsam por phai phwa por AJYCP Bokajan Regional Committee Randi Barua pen kachapain phupona mayalong aluhiaman pen AJYCP Central Executive Committee Klembang Jitu Phukon Karbila Medamai Bidisar Bari Mingti Ratsai Klembang Robin KR Hati Barua Phunidar Deka Lapen Pinang Manpeng Kidotum Chetongdunsi RD Pidun Chitongdun aluhia tumpen karitang Dr Bhupen Hazarika kumlina long milur dhup chekai ponsi mir chebat ponlo adun thu mini risia por nc ing samri pen chikimo pon la sophie malom so por karitang Dr Bhupen Hazarika akai la mola pen alang ni giklem kidam la pen alang li inut legendary lunsepo kiman pen asamadera phan thedum nongnam kache thangklong lunsepo kache paman pon alam hai hui aluhia tumpen than bajer mi pon tisi misen pen mai pachun ponlo Bokajan pen ananterang carving long life Lakha Serkep Amreng Constituency Hempi Jirikindeng along Niphai Trokani Jirikindeng Digital News Forum Asai Hem Ingpu Pontanglu Pinpura me ajir din kluen in kan pen jirikindeng hawar pen pusita me phiranki ki khlema bang dolo bonta phiranki aphai ki jum hega jok press club pusita me sengpon une datlo bonta non ke phiranki aphai batbom la pen samsing ing ti la pen rensing teron ki ja pon jok jirikindeng digital news forum ta sengpon longlo Labangsu Jirikindeng Digital News Forum Asai Hem Jirikindeng Socheng Block a Chairman Prophet Tisori Deng Pensi Ingpu Ponlo Jirikindeng Digital News Forum Asai Hem Kangpo Melong Aluhiaman Pen Prophet Tiso BLCC Chairman Lachit Terang President Amreng Border Committee Bidya Singh Terang Secretary KARA West Karbianglong Lapen Pinangan Kithegiding Atum Chitongdunsi Mayor Di Pidun
lapen non ki wang jiar ni an ke phirang ke tum ke claim ke damalong kuson si ki misen ji ma puthak amreng border committee me phu lachit terang hin pen than pachini news atum ke alang litum adu ya hoya wedet nangji pen one sided kalidet nangji hayat alam setame rat angnu kiwan pen rat pen kangsai rapet nangji phansi ilitum claim nangji lahelo news atum duty lo one sided akam bang ilitum claim kledet lo tangte nal tuma news tame ahok pet a news plangpo an suse rat atum nang lituma news aphan an sening chit hepo lahelo Pini penil itu da office yang kuat lo, lalu itu da kini ada tu pena break, macam non itu rangke wang ciar ni ya hut. Kupine akan siksa do, macam non itu akan sob dia tak apa cetak ji, lo macam itu mahan, ada ni itu masan but lo, tapi ni nomor do lo, nanti itu kontak non, ni itu saya ham lo, ni itu press meet kita ji, macam rangke meja haji hansan ni itu mahin pen awal saya. Yang long macam itu kalian atau mereka klub doret klub teknologi klub adalah hampir konami dokumen langsung doret loh hasil langsung dah hasil jadi kendeng dah isi digital forum dah loh masih jiri kindeng pen samsung ti carving long life लाखाइन को रफो नीलिप कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो कोयलामती हवारालोंग फाइकुनी निफाई ट्रोकानी नीलिप प्रेस क्लब लपेन कार्बियांगलोंग वीमेन जस्टिस फोरम बुकाजन डिस्ट्रिक्ट कमिटी तुम छेलांग पेट पेन कोयलामती दुर्मिया हिथियालोंग की पंक्थिरासाई की क्लेम पोन नीलिप कॉन्स्टिट्यूएंसी हवारालोंग कोयलामती दुर्मिया हिथिया हेम की किमके कि दामतांग सुरिहिनी राइन कोरा के थोम छिती निफाई सिरकेप आर्नी पेन चेंगसी निफाई क्रेनर केप आर्नी पेन के लबांग सोई हिथी के किम के पतांग पोन पमीजे फान MLA Dr. Numal Momin, Nilip MSc Pobitra Rong Pilapen, DRDA Weight and Measure Carbon Thomas Council EM in charge Mukut Mahanta Tumari Dengpen Long E Somponsi, Ahem ki Kim Cheng Ponsi, Dode Sang Sepen ki Kim Kerang Klem Pon Bomsi, Pining Surihini Rain Korap Pianing Kan, Jakhong Poni Pai in Korap Kit Hom, Ani ki Kim Patang Pondo. Non maloma hithi ke ing pu pon pilang sita, ki jor kilang tum la so hithia hem ke mialong si do bon bomlo. Lasoi hithi ki panong lake market modernization and improvement program mate MMIP ki panong tangka lake kadokawe panglung pet pen sika krurnira lak phokebra ke thomra suri throk sikebra ner kebra pharo phora throkebra sirke pen kimpondo non ke lasoi hithi kacho jor kachona na hin misen theklong si non ke hithi da thetando lapen adang ta themu chorlo lasoi hithi ke silunijan pen chokhola BBDC road kachelenga tower Koilamati Degrom RCC adolong adung lapen nona kimi 10 bedder hospital adunga matlo lasoi hi thialong pinang an hormu plastic abong sisa bong lapen kapre ki thu ki oi ke ter ki sa ur mate ka hiji me meason ki war cho kirik chu chilang no dak theglong si phai kunia chiklo ni phai trok ada por phai ser ke pen ani kangsam por phai plian kar kok lapen ki pang thira sai ki klem pon atung lapen Karbianglong Women Justice Forum Bokajan District Committee MEP Milika Kropi Lapen, Ajir Pimar Lapen, Lapui Hinanat ke, Nilip Press Club Ame Phu Kolom Singh Teron, Kong Chunbang Pitor Teron, Nilip Press Club Founder President, Bidisar, Samson Hilapen Alang, Kaching Hon, Pirankia Bitong Tum Pen Pen, Chilang Pet Pen, Irui Penani Si Kichoi Hithi Durmia Nia Hithi Mate, Koilamati Durmia Hithi Longkar Kokar Pek Lapen, Hipang Tirasai Klem Ponong. Kadukabe bang krikep so se chetong si klem pondo lapen non pen ke badu tame war cho chedet si ki me puta pachini pon aprangsi pini phaikuni ni phaitrok thelangani nilitum nili press club lapen Karbianglong Women Justice Forum Bokajan District Committee atumpen nilitum la songni chelangpet pen ada koilamati ahithialong nilitum la cleanliness drive mate kipang thira saini tum klem pon along kadukabe nanga chitong dun jasamet nilip angkang along media bitung jasemet ki nilip press club lapen Karbianglong Women Justice Forum dak Bokajan District Committee tumpen pen itum chelang pet pen sila bangso sai ki den ponong apot alang nitum nang cerap nang cito dun lapen dak jasemet la bangso hithi kan ya kiter ki urban sigido athe bangke ladak nona mat ke sarkar pen ladak hem misen nang pilo kado kawe dak koilamati ara ra phang lapen kape itum dak beha be part sigor chulang pen dang nok adim noklong ke mevik lo
office ita ahem mi chat ki chok chi adla adung warai ka do ka be keter ki ar pendolo pelotang te kacilang nu do kacilang nu chat kali bon sita la hai keter ki ar pena jok emi thang o ka prang thanda aking nu do kok ji kunili tuma tha pon si hok lo ar niwang la pena aruiwang ni tula som kan thir pon lar ke thekte bon sta mi pini la bang so kama tha pon si tum pini klem pon lo so kapang thira long ni tum sisa bong la pen plastic war thok cho ka son da thek kon no la sila hai bang ke dak hat bojar ki klem ke dam matang te beta behar ke choklem tum sitami la hai kapang thir ponang ji kalang ni tum ben stami ar kudela asini hang along ri diputang te kan to ka beta ka kapang thir nang ji kenang so ka posi la ha bang ke la bang so channel hoi pe sitami tuning ri lo la hai sisa bong kan ho pini plastic barcho bang ke la kya vedat nang ji la pen kai kita inter set si ini pen cepat nang ji pusi ni pen karbiang long women justice forum ni le para sitami la channel ke tuning Koilamati pen Samson itila pen choki hola pen sonjit kro Karbing Long Live. Phaikuni ni phai trogani Jesus Call Prayer Tower diphu ningkan phokechok arani mesen pen talon ponlo. Labangso kitalona jai megalong arna maphan kiro karcho alun evangelist Ajit Teron lapen alangli ri sanghua tum japon linsi arna maphan kiro alun lapen kikan pen arna manong pathe ponno karcho jai megalong Professor Ranjit Hansi pen mi chipain phuponsi aluhi ki pachniang deng ponno adun thu apostle hana ministry lapen Jesus Call team atum pen project alun lun ponno puthot akenang sot arna malam heloving pen kachopha aluhi Pastor Benitato Arunachal Pradesh pen kewangabang pensi Jumesen Arna Malam Christiana Kireng along Kikroi aning kithe thir thip nang jipo thepi en ponsi Jumesen Arna Malam than ponlo Lapen Pastor Beni pen ajok labang soja megalong nangkachitong dun arnung do am lapen kisokyun iatuma pharman Arna Mardong pisi ahirjumi hangpilo Lapen dera phi Jesus Call Kardom hem pen ajok Arna manghunimia kam kiklema puthak Dr. Lili Aiterang pi penajok than pa journey ponno puthot Jesus Call Prayer Tower diphuning kan phok ke chok ahim ke dok ing than ponno labangsu kitalona jai megalong pregjam Christian Domination Armu Pastor Reverend Lapen ong tung ki thek ding tum chitong dun si me misen pen pichun ponlong do kijut si Jesus Call Prayer diphu adonar Sir Augustine Kramsa pen me kijut akardom ardom ponsi me chikaklo News report Karbing Long Live. Bini prime time abirta kala ponsi kang ton ponilo Kardong.